ite yenna fiyam nga a jajo coow na diggante fane dono foten miye moof no saakule me moofuma ƴuu mi daal moofa moof bote gar a cuku saam ite cuku saama a wennaam ɗeet tike daal andim ke te nanta ino ite ref ka o koor yaha nafanum kurpeñ no ñus yete ƴufna xot ka o sisiɓorole ten yete dépara mbaat no na fi kurpeñ no ñus o maes o xeɗel leya lamin yaha te a gar vacances a jopir fi keen te ino pour a ño maxe sob daal we andona nga we a cinjes a inot pour a ño Alaaji Masen ɗeet tike daal ndeysaan naga yo te jegel lamit na andona koy xaye coora lamtaan te ref kat miña leya bo i njasnor fo yalum njoba foga mene jamono fi andona ye dole roga citan katan reta bo andeer te jeg dur fa mofona weke lay xibeta dak sax mofano ceg njom na tona i njom naga ten coora lamta nama saxit njom naga andona ye retano fi kano to wax deg te ref ka andona ye wax deg a jaxlan an yete nanuna ndax win lewne ka xana mafra a mofa 7 ans mo mafrat jërëjëf Thior TV jërë ngeen jëf jehoɗayo maak lamit ne nun lamtaxam ro koy leg-lega nanga nango lalaw paɗum ka andona nga xeyna a ref ka andona nga ten a foxa fo no ñoowum daal te ref koy ye keke a xewa yaha wondo ama wondo meke nando kes ɗeɗa mafre yaha meɗen leya munde yaha he waja i jomna ka dawna madna yo ka 3 mois i mbamir ro comme ro hata haytam wasim entraînement toujours me entraîner a matin soir mena entraînement te je he sama hesret entraînement faut dire Fabira Massar meɗen leya iɗɗaf ceeh na koɓale nene ref ye i mbodirnama leyn me biramati leyama nam me a munde de he waja na kan tegenama hateya me han ñamten te leyama ha to leyin mais no a refa ref ka andona nga han ñamten yaha depuis 2000 ki gijemo mafir depuis 2005 ten gijje mo mafir 2005 2006 2007 2008 2009 ba 2010 kam 2010 ane kam kifane itam kam 2010 ane ten i njom na jehu ye i njom na jehna itam a waje te ref dans 3 mois in nanan te publicité njom jonwar yaha madama fuda e njom mi dal hesanga reta entraînement jangtanga reta entraînement mi fiya contact refe ka jala na hama e njom ne haja fitfane ten halame hum da kere na yifle njom abato dange wajode parce que yaha wax deg fa yalla yaha technique fane hemen ampagay wa hole itam hemen ampagay da dir fane mofduma ten tadu bon fonga wa hatimoro kamingel jasnorel mafre rohata itam indeta leyangan winwe nu leyanuma giya ko hen so bahama maka hande de leyana Musa Ndiaye ye indetna bon leyin ken itam leyin ga memi injomni amunde an 100 ten to han jangtenti injomna foncanga no ten han nyamten te leyama ko re wa sikiti ko leya a dipimban waso injom depuis 2005 ba 2010 no ay njom len me aha da mi tia memi keken liam giman magim to wallahi lazim ro hafiyangan haja nyak no mada inya luma danuma njom na han retto han nyamten giano indeta mi entraîner wa bo njom ne yo ka 3 jours ngondo nando kale meke de dahina mafre kam ke mafre kam ken reta ten jehum sada mi fay hoes ngi sada fane teref ginjele mi bal
injelem na gisit ke na sindin rek tebel no ma hole ne roha fita itam giya worwa mawrone inwa ma ino wororet yeneta zus fodir fa birama me fodir duma foteni lean nga hande tam munde len nga birama tila man nam me roha fiya ngan poalur ka munde me hanret tila ma waske no lean len me leya on firnde fallen injom nati a inde tanga gannaaw jehe dara ka wanata boy nyako nyam meto inji sada fani hararef injelem ibal injelem na no ma hatebke ye imbadna le anu makenti la ma ko ya waskile ya len me refe chahan de inret i entraîneur ngar ho il faut i mof kaska njeta ya injeta tila ma joba haya karu nga ken waro wa ho bisiti njomne len me birama kerefna dole hodiram ful kerefna technique njom amada nami to kerefna point forest njom me he fami bo xanne kon nak jehim kan halama njom na nyakim condition ji wena ma firke maha atebe sandefka mba generations rohata ye ingatna imbina bo na 3e jour fane yete motna ndanga naretum ino in fa pesin ino mofu de si hasuk biramayin ide si hasuk lay gorma ko me hani mbudi ki njom na hande de me mbokatani yo ina allahumma salli di njal andi haref imbo hani mbudi ki njom na wona ma firkendi nam la den me hade pasaka ya fa peso ma sadimo lay nga injom na ma firke ma fir giano dembo kata na ina allahumma salli le bira masar me jikam 10000 essence retmi na bira ko li len me ho téléphone ho yanum len nga jikam 10000 essence pour indet amunde ye indet na amunde e in barnanta amunde ho ya okoro hade le ya asan benga layno tenti jala ajo baharo fika ando ko risa munyi meno me wara ma waro nyamten pato hoya Musa Njay len me pare mi hoyna hadam binna yongeru nga bo pare fut kama fut nuna fut ka o gariti me hano anke bisuma qualité fane refuma fa qualité fane bisuma hano andin giano ro hata ye yongero na meke o tes ten refno far ye yongero kama imof na yongero ino fop len nga me ngaju ane nen rek hoya nen rek ngoyan ngaju me ngaju tilan nam ha me fut ka amunde de ti andi ma na ma africain dinam me no me mi fut kama fut passa sa dit molenga ma africain ma fir da ya bagage ke mi fop paga maden bo chota den ne ro hafita koy woruwa ma woro meke sa te fani dal ambitika len lenga ndefio joba ye imbadna bona hotel me imbarna ndokoti suk pour ndet isukille ngi bagu da sukati bisu ngiro sayes teref ka fela hamana carrière na nomto carrière torop bu haref keke parce que inwa okinuha wasna injom na 5 ans 6 ans a jofe huna 7 ans o yalum awa hono nga inwa ma ino fudik sa te fane fopa ino ande fidom ken aref maknami imbadi tam ye avant indo kwa isukne le aden nga bo indo kwa isukne kep nu refna nsukne to retaret inna ngando kwa ino fop fa illo bismillah ndokon sukne roha fiyangan keke inda balatia injang kana injang ngirani tam inyam ka nyam ten ye imbina ten goy fopa ndoku mi mof na la sale sukne ye indoko na bon départ het man jelem ne te binno ma hole ye imbad na bon joti tam injota na salafani amunde mi etu jota ma jot kabar betu dik jofte amunde aje jada koruma ko lenga codda hama ye juma jadan
goy njala me giya ke te ref i jadle tena i jadle i njoxoy a rokta kam saate ten o moon a rokta kam saate a nanga jada mais da koy faaxit kinumol leng parce que yen cooye ten jale him da nu budina nan polu nanno ke hamu nanno coom i jadle i indet den ndefanam indet den ndefanam e indo ka binne te jox koruma ko ari na me ke de lana laji idi roha yirmin te le am nga ernu oroka na sate janka jang inna anjalnahu bi wa chaf beta dak aw tupin tonkom ke na sate fana ofitika wisuna janganu ma bo pare ha imbudwata salafane ndokata binne me njofa wisin nene wisanu maitam indok kami binne simina yafane yafa mba yafa na buama apsa ma apsa salana nu yali bato wodum ma teref na amunde